ज्यापु समाज येला नेवा समुदाय पाखे मन्त्री जुया देवी उपप्रधान दिशे शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह अथे बागमती प्रदेशीय मन्त्री प्रेम भक्त महर्जन हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठ मीन कृष्ण महर्जन प्रकाश श्रेष्ठ अमन कुमार मास्के मधु कुमार श्रेष्ठ यात छगु औपचारिक चाचो याना पिन्तुना देछागुतु ज्यापु प्रज्ञा भवनले जुगु च्याचोले वेकअपिन्त नेवा परम्परा कथा सगापिया भिन्तुना देछागु छ कृषि तथा पशु पंक्षी विकास मन्त्री माननीय प्रकाश श्रेष्ठज्यूको अनलिपा युवा तथा खेलकुद मन्त्री सगुन कयादीट मीन कृष्ण महर्जन दिएर वेकपी निवान चन्द्रदेवलिन्दी बालागु ढिङ्गु जायना वनि फिर्मो जाजोले उपप्रधान दिशे शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह प्रतिनिधि सभाय सांसद प्रेम महर्जन बागमती प्रदेशीय मन्त्री प्रेम भक्त महर्जन हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठ ज्याप समाज एलय अध्यक्ष तीर्थलाल महर्जन वरिष्ठ लोकु सन्तमान महर्जन थतागु नुगख तयादिगु ख ज्यापु समाज एल खासैना चाहिँ थौ भाषा संस्कृति योलाई चाहिँ जोड बियाछौँ तो ज्यापु समाज एल चाहिँ ठाउँ ओया चाहिँ थन बागमती प्रदेश भी माननीय मन्त्री तजुल अन ओया चाहिँ अब संघीय सरकार मन्त्री जुल फुकेस त छठा तया तो सायद ठाउँ चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ तो पहिला नागल दूर रुकी मोरो होला तो ठाउँ ओजुलो उगी चाहिँ थो चाहिँ छौ ऐतिहासिक ठाउँ चाहिँ कार्यक्रम खर गाडे लगेज उडु चिपिन्छ चाहिँ जिन्द चाहिँ थो छौ हौसला नदियो लागि चिपिन्छ चाहिँ ठाउँ निमन्त्रण याना जिन्दगु चिपिन्छ छौ स्वागत याना थो चाहिँ अभिनन्दन चिपिन्छ यान दिउदु उकियो लागि ज्यापु समाज यो फुको परिवार त भित्र जो दुने नुगन छ अब आवाज प्रखतिया थौ ज्यापु समाज येल पाखे यागु ठुगु लसाना जाजोले थटे झिस मन्त्री जुपिन त झोला कतया सक बिया वेक पिसन सक ग्रहणना कया दिल वेक पिसन तयाना दिल जिमच थोस्वामा कोखाकु सक बिगु जिमु ज्यायु नीति खडका वेक पिसन तया दिल अठी जुया जि दक्षिण नापा जि प्रकाश मान्दै लगायत स्पष्ट मन्त्री जुपिन त जि हाक्न सक वेक पिनो कार्यकाल सफलता यो शुभकामना याना चुना दक्षिण नापा जि थौ ज्यापु समाज थो जी सकले मुना थटे सोलो याना जन्मले ज्यापु समाज या खे कया छि को खलाबला जुई तर राजनीति खेले नेवाटे स थु ठ्याका द उ ताला त उके निम्ति ज्यापु समाज यको न्योनी छे आ छिपी नेवाटे झिगु लजगा कृषि क्षेत्र जग मकु अठेसु जी हस्तकला जग मकु झिगु ठ्या सामाजिक क्षेत्र जग मकु झिस राजनीति खेले न चाहिँ झिपी गाउँनी माल गाडी पनि खोज्ने यो पे सोसिया चारे छिरे न्योए झिस चाहिँ थ्याडुङको अवस्था सम्भवतः ज्यापु समाजमा थियो खालको कार्यक्रम त हरेक खालको कार्यक्रम याना छुङुन दु चीज जुल र ठौ विशेष रूपमा टाठे नेवा जाति त्यसै छ राजनीतिक आन्दोलन र वथे नातु विधि विधान देखिको लागि नेवा त वो थासे चुना चाहिँ या पिन्त छौ कथा ज्यापु समाज लसना चाहिँ गो याना दिला उकायो लागि दक्ष नापा योको भेन्तना देचना चना सम्भवतः राजनीति दयो थयो ख ख गुकेना कि नीति निर्माण देखि गुठा एज्यान सिक्पिन्स हाला चौ चिज त ताथे नेवाते अधिकार स्थापित याको लागि जो खल्टिका दल्लासा नेवाते वो थासे थेनेमा र
वो ठेनियो कथा ठेनियो जको तडौ चीज मखो उइ त नीतिगत ढंग नेवाते वो हक अधिकार त स्थापित या गुण तडौ चीज ख ज्याया बालक ज्यायाहरुका चाहिँ ठोक्यौ छन् एजुले चाहिँ ठो चाहिँ जिसन नासो जना चाहिँ जिबी खन चाहिँ वने आ छिन छु परे दुसा चाहिँ ढै दिस जी सब या हो जिम्यु तर्फ या हो चाहिँ जी चाहिँ धारा आजी नेवा खमलानु न यो पल्ट त अप्ठ्यारो चाचा या जुन चाचा अप नेपाली जिउ जिया एजिया चिसँग चाहिँ नेवा खैको चाहिँ प्रमोट याना चुन्सले माउरै चाहिँ थमिछान ठु आ फुक नवाउ ख तो जब समाजी वो निमंत्रण तस कहे लिए मला खला जी प्रकाश बांधे जी वे को जी साथे मंत्री जी तुम साथे ते मतलब प्रयास से लोग यो कोई वे को पिंटा ते तो शुभकामना बीआरटी इत्यादि दुख ते भारत पूरे दुले टाइम में क्या मुफ्त हो खटा ऐसे कार्यक्रम में लिप लाऊं चला ऐसा तभी ना वे कोई सीए थोम पढ़े तो वे कोई न्याय ची प्रदेश वो पिंता नापट या पुलिस आना पड़े कार्यक्रम या तो थे मतलब मुनट नाटी चला कहे तो बल्ला ये आदरणीय प्रकाश बांधाई वे कोई समय अपन काका जो लगा थे कार्य ना तुरंत जी अनुभव की si प्रदेश सभा माने जो पिंडा थेले तुरंत विकास ना टाइम दिया चला अके बजे ना सो चाहिँ छि मुडी जो कथि विकास चाहिँ थम्मन विशेष चाहिँ जालु कार्य ना का चाहिँ दि मतलब अजो कार्य ना थौ थौ कार्यक्रम जनो खा झिठुलो सना परे कार्यक्रम